Sound check. Maya payabak po kaya kayungan. At suta na po king kadwampulot limang Domingo ning karaniwan na panahon at kambeda po din kaya katampan sariling kapag nasan kaniting misa pakiabetala po din makatuking intentions. Ingka pasalamatan na po di Chris and Rono Gomez and family, Jose Pepe Hison, Ditz and Lita David and family, Noel Nukup and family, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Ferdinand and Irene Lising and family, Monet Gutierrez, Ladies of Charity. Kapasalamatan da naman di magmasusi king Galdodang Kebaitan, di Raquel Mangusib, Rosalinda Salita, at Tricalin Salita. Special intention, former Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Punsalan, Gemma Lumba, Ning Torres, Ariel Osapina, and Joshua Joriel Macabali. Good health, Ray Diaz, Andres Navarro. Special intention, Midal Malonzo, Teresita Pineda Manaloto, Rosel Medina, Joanna Calma. For successful operation ng Fernando Castro. Para king malalagwang kapaldanan dari Mark D. Kleiner Bayani, Lisa Manalo Manalang, Bea Isabel Malyari, Reynaldo Ventura, Wela Bondok Celeste, Belia Trinidad, Espirijon Kayanan, Ranilo Deirit, Celia Lagason, Oliver Pabustan, Michael Alfaro, Mark Antonio, Rosal Montemayor, Monica De Leon, Joy Manalo, Charito Obsequio, Alaysa Rentulio, Janet Lakap, at Virginia Sumawang. Para king lananggang kapainawan ning kaladwa dari Monsignor Constancio, Luisa, Shirley, Josepa, Hakunda, Alfredo Senior, Roberta, Rodi, Domingo, Noel, Isa, Ita, Alyu, Jeronimo, death anniversary, Generalin Prial, Julio, Lorna, Franklin, Ramon, Ligaya, Francis, Karen, Abel, Rizal, Angelina, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Ingkaya katakamo pong kapag masusyon king banal amisa, panimulan pong Reverendo Padre Jason B. Miranda.
Kaluguran kong kapatad, makatipon tamo pong ngeni, king lagyuning iba, amponing anak, amponing banale espiritu. Inginuman tabeya ke kayo. Kaluguran kong kapatad, kabang pagsadyan tayang pagmasosyan iting misteryo ning lugod ng Kristo, king makuwid penandit ning kataymikan, isipan talang eni, aminan at pagkalungkutan ding kasalanan tamo, at manyawad tamong sikanan king ginuba talang abayo, at king makuwid penandit ning kataymikan adwan tamo, ing kayang kapatawaran. Ikang mituburan, Ginong Yesus, ban pakayapan mo laring palpikasalang sisisi, Ginoo pakalulu. Ikang kaya kaming pibandyan, Kristo pakalulu. Ikang mamilatan wananing ibaba na kaming patawaran, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, inuli na katamo sana, king biye alanganga. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, ing sablang yuyutos mo mumulingan king lugod mi keka at karing kalupaming tao. Ipagkalub mo sana ke kaming pakiabutan ming miras king bielang angga, king kapamilataning kapamintuan mi king kaburian mo. Itinganaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi.
Pamamasang ibot, King libro ning Propeta Amos. Pakiramdaman yu iti, ikayong dadakurak, karing taong atsyo king kalipitan, at magkapilit lumipol, karing pakalulu ning bansa. Ikayo mismo, sasabihan yu king sarili yu. Milabas no sana reting aldo pangilinan, ban ipisalita na ingke katang trigo. Bakit mapupupusing aldo na ning painawa, ban makapagtinda na keng pasibayo? Kanita, itas mina ing presyo, at agamit minong pasibayo, ring panyukad at timbangan aeusto, para pamirait nan mila ring manyali ke kami. Ipisalimi ing alanang silbing trigo, king matas a presyo. Manintun kaming taong pakakalulu, aalang apamayad karingkeyang utang, agyang king alagaramo ding kaparis a sandalyas, at iya salwan miya anting alipan. Ing Ginu, ing Diyos ning Israel, simpana. Eko na kalingwan kapilanman, ing depat dang marok. Ing amano ning Ginu. Purian ye ing Ginu, amibabangon karing kalulu. Purian ye, ikayong talasuyo ning Ginu. Purian ye, ing banal ng lagyu. Manano na sanang ing lagyu ning Ginu, yang purian dangeni at king kapilan paman. Mag-ariyo, karing sablang bansa, lalagpus king banwa, ingkeyang ligaya. Nino ing kawangis na ning Ginung ke katamong Diyos, ang makaluklok king trono, karin king banwang matas. Dapot karin ketang keyang kabilyan, tatandoya, banbanwa at yatu, akit na.
king pangapase daring kalulu king gabun, kaya lang babangon. Tatasnoman ding at king malukang kabilyan, at karing prinsipi na layayabe, karing prinsipi ning balenna. Pamamasang ibot, king mumuna ng sulat San Pablo, kang Timoteo. May git king sabla, ipakisabi kong mayap, king iyampang yuking Diyos, ingke kong kayadwanan, panalangin, panigapu, at pamipasalamat, para karing sablang tao. Makanyan mo naman, ingdaptan yu, para karing ari, at karing ating upayang manibala. Ban mibiyebye tamong tahimik at payapa, matayimtim at ating kabanalan. Iti mayap at makaligaya king Diyos, ake katamong talapagligtas. Burino, king ding sablang tao, mga ligtas la, at mabiyasa king katutuan. Uling ating metong a Diyos, at ating metong at alapamilatan king Diyos at karing tao. Yo, itawong Kristong Jesus. Dinawon no ingkeyang biye, ban at busan no ring sablang tao. Yo ing katunayan, naning banal ng parasan ning Diyos, at mibulalag king mituldong panahon. Mituburan kong maging apostol, at talutaro daring pagano, ban ipanaral ko karelo, ing kasalpantayanan at katutuan. Tutu ing kakong sasabyan, eko maglaram. Pag nasan ko, ingding lalaki, karing sablang lugal, manalangin lang ating malinis a konsensya, alang paginakit o pamakipag kamwa. Ing amano ning Ginoo. Ako ing dalan, ing katutuan, at ing biye, nga naning Ginoo. Alang malyaring miras king igpa, nung emo king kapamilatan ko. Ing Ginoo man tabi ake kayo.
at kekan Pamamasang iba't king maya pabalita at pangkang San Lucas. Sinabi ng Jesus karing alagad na, ing tapat king malating bage, ami pagkatiwala kaya, tapat yan naman karing mga ragula bage, ami pagkatiwala kaya. Ing hemo panibalan king malating bage, emya naman paniwalan king mga ragula bage. Nung eko pagkatiwalan king pibanjana ning yato, nining magkatiwala ke kayo king tune pibanjan. At nung era ko pagkatiwalan king pibanjan daring aliwa, nining munye ke kayo king tune, mga intulid ke kayo. Alang ipos ang makasuyong adwang panginwan, uling pikasama ning metong at luguran ning kadwa, maging tapat yaking metong at umisa ning kadwa, e kayo makasuyong agnan king Diyos at king pibanjan. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning Ginoo. Mayapayabak po kay kayungan. Nino po rin bisang pera kay kayo? Balo mong balo relo pang pera ne po. Payo ko tipa, ating kungikit makanyan nyo. Ready na yung matudtud. Ninong bisang pera. Oh, balada magparapol ko ne po. Itamongan, kailangan tamo yung pera. Mo pwedeng sabihan, hipokrito ka, hipokrita ka, nung mo kailangan din pera. Itamongan, atin tamong pamangailangan, uling ilang gagamitan tamo, ban kanita, asundo tamo ing biye, asundo tamo ing mayap. Pero kailangan tayo ngayon tingjan ita, na ding pera gamit lamo. Uling dakal kay katamo, at nakatamo katni mata, at nakatamo katni balugbog king pera. Alimbawa, ating ko pong kilalang matua, 95 years old, pota pong atin lang sasabihan kaya, ring kayang abe bale, maklakya. Pero pota pong pisasabihan niya itangakwa ng 100,000 keng gobyerno, kukutang yang kukutang. Kubalo, bakit? Balamo yung sentro na ning bien na ning yato at tsuya king pera. Inya po paganaka na ning ebanghelyo kay katamong ni kaluguran kong kapatad, nasasabihan ning Ginoo na iugseyo rin pera yu. Nasasabihan ning Ginoong alakon dapat pibanjan. Ing sasabihan na ning Ginoo, eko makasamba at eko makasuyong agnan king pera at king Diyos. Makanano tayo pong sasamba ning pera? Makanano tayo pong sasamban ning pibanjan? O reni po ring aduang baging bantenyo. Sabi ko pin po kay kayo karing may labasan tamong umilya at pamigunam, may talagang akit ing kalidad na ning tao, king panenang pamanyimba kin Domingo. May akit kalidad king debosyon na kimpisamban, no ne akit me king kayang gagawan. Importante ya ing kekatamong pamanyimba, uling yang mituturo kay katamo, iyang mibibyesi kanan kay katamo, ban atok yan tala ring amano na ning Diyos. Pero oreni po ring banten tamo king sarili tamo, ban kanita akit tamo nung nino at nano ing tune tamong sasamban. Mumuna, potang sasamban ming kwalta, ing gagawan mo makanini. Mas importante ya ing kwalta kesa king mayap. Ulitan ko po ita. Nung mas importante ya ing kwalta kesa king mayap, burinang sabyan, agyampang simba ka na kang simba ken Domingo, aliwa talaga yung Diyos ing sasamban mo. Namburi ko sabyan. Mimo ako po king daramdaman tamo at maliliyari kem Pilipinas tungkol king korupsyon. Mimo ako po,
O, mimuata mo ngan. Bakit? Milyon-milyon eh. Bilyon-bilyon. Pero yung kutang ko kayo. Nanong pamiyaliwana, nitang menako lang milyon-milyon, ketang ating kantindahan, pero pamurait nan ming timbang na ningasukal, ake kan titinda. Nang pamiyaliwa. Marakalyay ta, di takingke ka, pero parehas kayong minlamang. Isipan mo ita? Ingke kang panlalawe, mas importante yung panakitan mo kesa king mayap. Mas importante yung panakitan mo kesa ketang kayapan. Potang pililibe me ing pibandyan. Potang pililibe me ing mayap king pibandyan. Kapatad, kaman mo makukonsensya. Sasamba kang balang Domingo king Diyos, pero atin kang pamiraitnan. Nya eto tu, na potang pililibe ming mayap king pera, eto tong ing Diyos ing keka sasamba nali. Kailangan mong linawan ita, na mas importante yung mayap kesa king kwalta. O yan po yung mumuna. Ulitan ko po ita. Agyang simbata ng simbang Domingo, ustong mas maulagayeng pibandyan kesa aking mayap aliwaing Diyos ingke kang sasamban. Kaduang indicator, mas importante ya ing kwalta kesa keka at karing kapara mong tao. Potang mas importante yung kwalta kesa kekat karing kapara mong tao, agyang simba na kasimba, aliwa talaga yung Diyos ingke ka sasamban. Alimbawa, inya po nga nako pang malati, buri ko la po nga kakit dem bakal ko. Baling ko magmerienda. Baling ko mangan. Balin dumanop ko. Inyapin po yung mako kanita, makakamuanan ko bakit. Pansina na po, ot po tapong mangan ko ngapunan, balamoy ako mengan pati ngapon. O ngakit ne po yung alkansya ko. Sapakya, ne po. O siyempre po, tangalaking kanan, ne po, ima ko, masalaya naman mataking alkansya, ne po. Talagang balbalan me. Nanong paneda sa sabyan ding matwa. Kaburi mo nga kakit din pera mo, kay ba't danupang ka? Kaburi mo nga kakit din pera mo, kay ba't nga ring matwa? Kakanan mo yung tinga mo? Mas maulaga pa ing kwalta kesa aking atsan mo. Paboren may sarili mo, basta kakit ming pera mo. Buri na sabihan, maulaga yung kwalta kesa ka. Kaya kayo pong magobra, kapatad, may panya gading edad mo. Karakal ko na po kilala. May magobrala, agyang retired na la. Bakit? Sayang po. Karakal na natipon kanyan. Karakal na ng banwa king serbisyo. Karakal na ng banwa king kayang pamagbobra. At kay bat, karakal na na pera king bangko. Pero iabisan tok ng magobra. Bakit? Sayang po. Inyapin, potang mag-retire na kan talaga, pilan mo lang banwa, I enjoy. Bakit? I enjoy mo rin pera mo nung makarate ka. Mo papatening sarili mo king kwalta. Lalo na nung may katipon ka, at kay bate maging sapat ka, buri na sabyan ng kwalta mo yung sasamban mo. Inyapin dakal po ngene, karing kaya nakan. Pota pong mangarap lang, ara, ay potang 40 na ako, potang 50 na ako, dakal na ako tipon, mag-retire na ako. Bakit? Kasi buri mo nga enjoying di. Buri mo nga enjoy ding pera mo king mayap. Aliway tang tinipon na kan tinipon, pamayad mula palang ospital.
Ya kalukuran kong kapatad, isipan mo ito. Nung mas importante yung kwalta kaysa sarili mo, sasamban mo na yung kwalta mo. King kabilang banda, aga nakakepoy ning kaluguran ko, ning kaya nga nakako niyang minsan, ako po may pabulag. Niyang minsan mo nga na, biro mo nga na, mako nga na, masakit charguton doon na. Feeling na po, matas siya presyon. O nasabi mo, may delaking hospital. Ali po, sabi ko po, minom yung pineapple juice. Ning kaya ting kaya katamo, itamong kaya nakan. Masakit no rempe ngari mo. Mas buri mo pangakakit din pera mo kaysa akin pa-check up mo la. Mas buri mo la pangakakit din pibandyan mo kaysa kitang kalusugan da rin kaluguran mo kimbye. Kapatad, ding pera gamit lamo. At potang linawe mo lang ilang sentro na ning kekang pamibiyebye, agyang simba-simba ka ng Domingo, aliwan na yung Diyos, ing sasamban mo. Nga na pong Ginong Yesus, king Ebanghelyo ng San Mateo, chapter 6, pantunan niya po. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things will be given unto you. Impanintunan mo, ing kaburyanan ng Diyos. At potang impanintunan mo, yapin ng Diyos, ing ega na kailangan mo, mibiyengan keka. Pero nung impanemong panintunan, ing kwalta, ing pibandyan ke sa aking kaburyanan ng Diyos, ing biye mo, panekulang. Nya o yan ping mumunang paganakanan ng Ebanghelyo. May sasamba ng kwalta mo. Ing Diyos, yang sukat samban. Kaduang paganaka, sakto ya po sakto yung mumunang pamamasa, king maliliari po ngeni. Nano'y sasabihan na ning mumunang pamamasa, iba't yaking propeta Amos nga na, ay, nga da rin mga rokatao, kapilan kaya mayari, ing ke katamong pamagpainawa. Bakit? Excited na ako. Nanong kaka-excite da rin tao nga rin eh? Excited na ako. Bakit? Magtinda ako. Kuanang kunitang timbangan na mapurayit. Kuanang kunitang trigo nga lang lasa, alang silbi, pisali ko ka rin pakakalulo. Ban kanita, makapamurayit ko. At nung alalang pamayad ding kalulo, ilang salwan ko nga na. At gawan ko lang ipos. Pero ketan tawli, importante itan tawling sinabi ng Diyos karing mga rokatao, nga na, ko kapilan man kalingwan, inggewadang marok. Balitan niyo po, tina naman bagyo. Sabi na mag-super typhoon niya. Katas na rin baleta mo. Karug-karug no naman ding mialbugan. At tina namang matudtud pilangaldo. Bakit? Makalbog lapag keran eh. At tina namang maglimas. Pero rening tao nga didiskubrita mo, alam pa kundangan mana ko, at tsulaking kasino, tataya lang milyon-milyon, masasambot lang milyon-milyon. Among kapilan po mayaring corruption, ko po balo. Pero metong may sasabihan na ng Ginoo, ko kalingwan, ing paman lamang da karing kalulu. Eko po manyaman itang bayo ka matudtud, manyaman katudtud, uling alakang lina mga tao. Itampotam patse matudtud ka nembengi, balo mo ki sarili mo, malinis yung konsensya mo, alakang pinurayet, alakang linamang, manyaman ita. Pero pakatandanan niyo po inyo, inisabihan ko kayo, itang pamanudtud tamo po tambengi, choice mo ita. Pero itang pamangising mo bukas abak, mo choice ita. Po makanyan? Itang pamanudtud mo po tambengi,
choice mo ita. Bahala ka sa anong mapuyat ka. Pero itang pamangising mo bukas sabak, mo choice ita. Inyapin, panikwanan tamo, na bayo tamo matudtud, alatang lina mga tao. Bakit? O mo bahalo nung migising ka pa bukas Ban kanita, bayo ka matudtud ketang bengi nga ita, asabi mo kingapong Ginoo, Lord, matudtud na ako po ngenim bengi, pero agyang ako po migising bukas, asabi ko po kaya kayo, malinis sing konsensya ko. Pero gustong tidtud mo, ingatin kang lemang, bala mo galang kalingwanan ni ngapong Ginoo ita, iya na mismo sasabi, king mo munang pamamasa, ko kapilan man kalingwan, inggewadang marok. Ya kaluguran kong kapatad, dakal po karing kapatad tamo, kalulu, lalaban lampatas king biye. At kaybat, dingaliwake katamo, lalamangan tala. Sana tandanan nyo ito. Nakaibat na ning biyeta mo kaya king yato, mamiyeta mong kwenta king Diyos. Adwa pong paganaka, may kapilan man sa samban ing kwalta mo, uling ing sukat mong samban, yapin ing Diyos. At kadwa, nungatin man ke katamo, ing manlamang karingaliwa, tandanan mo, nakapilan man kalingwan ning Diyos. Amen. Pasyag tayo po yung kasalpantayanan tamo. Sasalpantaya ko. Pengagliking upaya ning Banal na Espiritu, mibait kang Nuana Mariang Virgen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king kadlungaldo sinubliyang mebie, pepaitas sa banwa, makalukluk wananing Diyos, ibang lubos mayupaya, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabie, ampon menga mate, sasalpantaya ko king Banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamis sa makding banal, king pangapataw daring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king biye alanganga. Mausta mo ngeni king ipata mo nga tsubanwat kayong balang panalangin ning pakibat tamo, Ginoo, pakiramdaman me ing kang balayan. Para king Santa Iglesia, ban maging metong yang susuyong iglesia, at metong ay iglesia ring kalulu, apatutu king kaya pa na lubning Diyos, anting metong amabieta limhaga ning pamirakayan, manalangin ta king Ginoo. Para karing ating responsibilidad king politika, pinansya at ekonomiya, baning katuliran at malasakit, king ikakayap ding sabla, yang mantabe king karelang desisyon at pangimot, manalangin ta king Ginoo. Para karing mibyebye, kapamilatan ning obra ring karelang gamat, banding kapararang tao, kilalanan da ing karelang dangal, at ing kasuywan ay ayampang da karing sabla, manalangin ta king Ginoo. Para karing kalulu, ring malalawe mababa, ring dimut apangaugne, karing pibansyan ning yatu, bantang gapanda ing matamparang dake, manalangin ta king Ginoo. Para karing komunidad tang Kristiyano, ban mi kakatuliran busal tamo, at malalam ang malasakit, para king ikatula ning balang metong, ban ing kasakiman, munyedalan king pamirakayan, at ing dirya
king malugod apaman yuyu. Manalangin ta king Ginoo. Ngeni aduan tamo ing sarilitang kapagnasan. O malugod ming ipa, o reni puring kaya kaming kayadwanan, at aduan ming pakiramdaman mula kapamilatan ng Kristong ginumi. Manalangin kay kaluguran kong kapatad, paning daon tapo matanggap arapaning Diyos si Panginoon mayupaya. Tanggapanes sa amin Ginoo, tindahon karinggamat mo, kini kapuri ang puwan. O Diyos sa mapamakalulu, tanggapan me sana iting daon tayo pang mikeka, at kapamilatan ay buklat meke kaming batis sa panibataning sablang kanwanan, idingan puaduan mi,
king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi ake kayo. Itas yu laring puso yu. Salamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat ampon matulid sukat ampon makakabos. Ing puryan ampon pasalamatan da kakapilan man ampon nukarin manoy pa. Diyos sa malugod ampon maganaka. Ampat king maragula pakalu mo liguran meng tutuing yato. Ang gana king tinubod me kaya kaming meto nga talapangabos. Birian mong miwangis siya kaya kaming sablang bagay. Subali mo king kasalanan. Bamo pinakwang aluguran kaya kami itang sadya mo ng liguran king anak mo. Ngening king papintud na keka. Pakaintulid kaming pasibayo karing kalam mo. Kalama binating miking pamikasal e pamamintu. Ulinita, kambeta ring sablang koro ning banal ning banwa. Ngamingan pong pupuri. Ikapin ing banaloy pa, sibol na kaning sablang kabanalan. Ulinanitay panigapumi, itugtugming espiritu mo anti mo yung titipang ambon kareting ahin mi, ban pabanalanalat para kay kami, gawa na lang katawan ampon daya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pagkitang benging mi pagtaksilan niya, at bayin ako sang lubdinaw ning biyen aking pamilas sampon kamataya na, ing Ginong Jesus kinwaning tinapi. Pepasalamatan na kampon pinuri o ipa, iraso ning tinapit tinwang ne karing disipulo na ngana. Kuan ni iti, ikayungan mangan kayo kaniti, uling itiing katawan ko, kami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan ng Ginong Yesus kinwaning kalis. Pasibay na kang pepasalamatan ng pon pinuri o ipa. At dinwang na iti ka ng disipulo na't nga na. Kuanan iti kayo nga na't minom kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko. Ing daya ning bayong po nalanganggang tipan. Kami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Pan kanita mi patawaran na ring kasalanan. Taptan nyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Nyang ining gaganakan mi mapamakalulong ipa, ing kamatay ng poning pangasubli ng mebye. Darown mi ake kay ting tinapi na ning bieting kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan ke kayong pepalirian mo kaming matampang talakad arapan mo ang pon sumuyo keka. Ikaming ansanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banale espiritu. Ganakan mi awi pa, ing banala kapulungan mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kambye ng Leo ing papami, Florentino ing obispumi, ding sablang pari ang pon diakono at ding sablang susuyo king banala kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming minuna ng pepainawag king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. King pakalulo mo'y dalamulat ding sablang miyangon na biyeket ang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gaon mo kamingan karapat dapat magkamit king bielang angga, pankambening mo na Virgen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring wanay apostol, kambe ng San Agustin Santa Monica, ami biyebye kalugod-lugod keka, king kekabanding panahon, apurian ng puan apaligenda kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tuto, kagumning banala espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Mipnong kapanaligan, maus tamo king ipa. Ikabos mo kami king sablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, mat king kasaupaning pakalulu mo mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, ampon mi kabyus kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ampon pagsadyan mi, ing panyatang ng mibnong ligaya ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Diyos sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan dalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emulasan, O Diyos sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na apostol na, ing kapayapan dalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emulasan na mabalikdan ding kasalanan mi, pansinad ming kasalpantayanan ning banala kapulungan mo. Lain ming pamayapan ng ponpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pon magari, manggaman king alanganga. Ing kapayapanan ning Ginu, mantabe kay kayungan.
Pakita mo po mi kakapatadtangan king kapayapan. Kapayapan po kekay. Kaluguran kong kapatado, ining kordero na ding Diyos, yang sukat tamong samban, mapalad tamong ining tatanggap kaya kaniting banal apamitipon. Ginoo,
Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, antabayanan mo kami king kukupas mong kasaupan, ikaming birian mong maseseking banal mong sakramento, banking misa at king pami biye-biyemi, kamtan ming bubungan aning pamangabos mo, idingan puaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lukluk tamo po saguli. Maya payabak po kay katamungan, mapilan mo pong paganaka at kapabaluan. Mumuna po, third Sunday of the month tamo pong ini, at tamo pong second collection, para kaniting bulan ning September, yung kikatamong kasaupan, makaparikilya ban suportan in programa ning CBCP para karing indigenous people, ang po karing programa ning Veritas Mass Media. I-report mila mo po, ding may ligom tamong kasaupan, ging nilabasan na bulan ding Agosto, para king CBCP St. John Mary Vianney program. Kilub na po ning apat na misa kay ti parokya, may kalikom tamong 16,765 pesos, at ding 8 chapels po nating Sunday Mass, may kalikom tamong 12,034 pesos. Total collections of 28,799 pesos. Kadwa po, atin tamo pong maganap pakumpil, king daratang November 27, 2025, para karing bininyagang Katoliko na makiedad 8 years old patas o makatuntong ng grade 3. Ongoing na po yung registration king parish office, at atin pong aldo na makatutok para karing balang eskwela nung kapilan malyaring magpa-register. Para karing aliwang detalye, malyari tayo pong i-check ing makapost king Facebook page ning kakatamong parokya o kaya king makapaskil king harap ning pasbol mayol ning pesamban tamo. Katlo po, king daratang nga September 30, 2025, banlubusan tayang tanggapan ing tunay lamak at tunay kapaldanan adarala na kaya katamo ning Cruzada de Penitencia y Caridad ning Santo Cristo del Perdon at Virgen de los Remedios, marapat ing makibat tamo king kayawsan ning Cruzada, ing pamanyisi king kasalanan. Inyapin po, atin tamong maganap akumpis sa Langbayan, magumpisang 4 p.m. hanggang 7:30 p.m. Aldo Martes, king September 30, 2025. Mag-invite tamo pong 7 pari na magpakumpisal po kay katamo. At kapat po, ding malaymayan ng Cruzada, kasalukuyan na la pong at syuking kapilya ning Pariansur, at manatili la po ka rin ang gaging Merkules ning Abak. King lagyo na po ning kay katamong Kura Paroko, iyamong diksi paras, babiyemi puwing dakala kapasalamatan, king kaya kayong alampat na at alang sawang pamanyo porta, karing miyaliwang katatagan ng kaya katamong parokya, at karing babiye pong saw financial. Mananasa nga blasanan nakatamo ng Ginu, king kaya kayong ganaka, at bendisyonan ng kaya kayong kabiyayan, at lalong pasulungan iti. Dakal pong salamat at maya payabak po. Ingginuman tabeya ke kayo. Nung mas maulagaya ing kwalta o pibandyan kesa aking mayap, kesa keka, at kesa karing aliwang tao, aliwanay ing Diyos yang kekang sasamban. At kadwa, na anuman ing gewa tamo karing aliwa, pemurait nan penalipustan, e nakapilan man kakalingwan ning Diyos. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa lubos mayupaya, kambedaring pamilyayo, ingipa, amponing anak, amponing banale espiritu. Umeta ng eniking kapayapan, sasamba at pupuri king Diyos. Salamat king Diyos.